Anyang laki din! Ito'y lang gayang kayan mo, anak ko. Naklakit din, no rimwar ka. Sa dino kumangay ti daduma apapanak ket matutudo met nga rod tatang. Aglablaba ka manahin, kat saan pa'y anamagaan na itin labami dinapalabas nga aldaw. Anya lakit din ni tatang. Kapilitan saan mat amabalin abaybay aklatan nga agbuot dita. Wan angam saan to amamagaan day ta. Napigsapay lang titudaw. Sakit awan ti spinner wano dryer tayaw. Sana ba ni tatang? Nalawa mo ti inaramid yo apagisalapayak. Maanginan to. Wan angam. Ay na tatang, no sa anak nga aglaba, awanin Awanin ti isuot tayo. Sige. Sikaman langan ti makamaw. Anya lakit din ti kastoy. Madiman ang timod mo bakay. Apay akas naman ang tilangam. Di mo tan maidrawing. Masikuranan ko na kay. Ano ti pakasikura maya? Kasano ngamin? Manung aldawon ang nakahanger dagita abado. Hindi matin mamagaan. Gagangay na ata matutudo kat nga raw. Anya pa'y ti maisuot ita. Talo alawasan a diretso ti tudo na. Dahil nga raw. Sapay awan laundry shop dito lugar tayo. Kita man no adda masingir mo. Gumatang ka iti spinner wano dryer. Tapno saan tayo nga agparikot no kastoy ang matutudo. Uwan bakit? Di ka matanagan. Yornungak dahi ta. Ada na panunot ko, nanang. Anya day taan na panunot mo. Noy may anak ka. Ado dagiti kalugaran tayo nga awanan spinner. Anya nga talo pagbalinan tayo ang negosyo ti dryer tayo, nanang. Ay wala anak ka. Mayat day taan na panunot mo. Nang ro na ita matutudaw. Ang manungay nga tatisingiran ta, nanang. Per kilo lata numano ti rate ti daduma. Di isumot ti singira manakaw. Agsalud-sudak pa nga muna iti kumarik nga adda ti laundry shop na iti sentro, nanang. Diyak ngamin kabisado. Ang mga nubastag presyo kat ibagada nga overpricing. Mabalin lata mo tanakaw. Isupay mo't ano adda maurnong mo. Dagayang dryer yaw, marinoy may. Kagat-gatang milaang day ta dryer, pare. Mayat na ita negosyo, nang ro na ita matutudong. Wan nga rod, amangan kunak no kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Manung nga aldawon nga agtudtudo. Sigurado na urnong mo ta natin murang yaw. Uwan isumat ti parikot ti kumarin. Awan mo't ngamin ti dryer may. Kapan ko na ta may na ta dryer tayo. Nalakalaang mo ti singer ko. Ay, sige, ibagak to kun bagat ko. Ado nga min na dyan. Di duma, laban na pala di na palabas sa lawas. Ngaging gay takad saan pa anamagaan. Talaga narigat ang mamagaan ti bado ita. Uwan nga ron. Naimbaglangan nata, da dryer yung ang mabalin na pakiusaran may. Sana na masapol ang mapan kami pa iji sentro tapno agpalondre. Amo kung ti solusyon iti parikot mo, Glory bakay. Gimatang ka iti spinner agaton. Saan pa hay? Saan magayam? Kat anya a solusyon nga rod ta ibagbagam. At the dryer da marinoy may. Ipapaabang da? Saan? Per kilo. Itulod mo nagitibado tayo ijay, ta ipa-dryer mo. Nalakalang ti per kilo. Nagado tibado tayo. Kan may isa, nadagsan ang mabagkat. Nang runa kit nga basa. O di tulungan ka. Saanon? Kasaritak laangan ni Marinoy me. Tati dryer na laangan ti mapan mo buludan. Iso ti abangan tayo. Hello Marinoy me. Abay ka di mare, nakaawag ka mat. Nadamag ko nga da dryer yung mare. Mabalin abuludan. Ha? Yag mo dagiti badoy di balay, ta siya kung ti mangi dryer mare. Saglalakalaang mo ti per kilo. Ikayat ko asawan kat ti dryer yu ti abangan mi mare. Mapan ko ipaalakin nila kay ko inton madamdama. Ay, pasensya kan mare, ngam saan ang mabalin nga ipabulod mi ti dryer mi.
Ado nga mintibado mi mare. Nadagsan ang mabagkat. Sapay matutudo. Saan ko nga ipapaabang ti dryer mi, mare? Pasensya ka na, ang mga numadadaal kit di. No kaya't yu ti maki-dryer, umay kayo langan di ti balay mi. Anya lakit din. Di ka mo't makaawawat, mare. Makapadismaya ka. Nadagsan nga rod tibado, may. Di ka makaawawat, mo. Anya? Saan ang mabalin nga laan yu ti dryer? Tada ti nakapila nga i-dryer mi, mare. Hay, saan kami nga agpa-dryer? Kukam lang ta dryer mo. Di ka agkasta-kasta. Taamom nga awan ti permit mo. Ipulong kan tupay kadagiti masagna. Ay, kung nakiman mo makidryer kay ti kumaren, Glory, anak, Ay, saanan ang natuloy tatang? apay ngay. Sapay napigsaman ang titudo na. Asano nga ruda na mamagaan na itibado tayo no kasta. Makapadismaya mo nga min tatang. Ikaw na nila kayo mo kat saan mo't anangin at ising-singiran ti kumaren. Win angam nagado tibado tayo. Mabanugak lakit di amang bagkat. May mayat no ti dryer dati mabulod. Ta isulaang ti mabagkat. Nakitak iti post na kat basit mo ti dryer da. Nalaklak ako madayjay ang mabagkat. Ngam di namot kayat nga iso ti maabangan. Anya lakit day na anak ka. No di na kayat, di sikat ti mapanijay. Ay, saan ang tatang? Rupat kwarta mo't dadya babae. Dakdakal siguro ti income na no per kilo. Iso adi na kayat nga ipaabang jay dryer da. Amaw manakaw. Saan nga umanay day ta apakaupayam. Basta siyak na dismaya akong tatang. Da kayo no kayat ko ti agpa-dryer kadakwada. Di mapan kayo lang. Itulod yung magdagiti bado yung. Anya lakit day. Kapula ang iti dryer, kastamot tan ti ibagbagam. Di ko nam kanya kat agpa-dryer da gluray. Apay nga awan pa ilaang ngay. Sana matuloy, nanang. Na, apay ngay. Saanan ata sa bali mo ti kayat na? Kasano asabali ti kayat na. Ti kayat na kat buluden da day ta dryer ngam jak imanugot. Kat day ta tinakadismayaan na. Aywan, nanang. Jak man lakit nga agpasyar-pasyar day ta dryer. Tanariga ta no madadaal. Ay katwa na anak ko. Di mo mat mabantayan. May mayat no isudalat ta ti umay agpa-dryer dito'y balay. Isumot lang ti kunak, nanang. At least sigurado a safety ti dryer tayo. Apay ang Glory. Kunak man no ipadrayer mo na kita abadaw. Nabasalat tamad. Sa anak-anapan lakay. Ika niya aga po. Bay amda kita abado dita. Mamagaan dan tulat na. Nga manong aldawan na ita anay hanger. Umangot ton ara kita. Agin tumot siguro. Alangarin nga rod bakit? Di ka makaawat. Sikat mapan iti ayan danoy mi. Kita amlaang tadi mo iramraman apaki-dryer dagiti badok. Nani? Anya man ang tinakaupayam. Saan mat nga rod makaaawat dagiti ababae? Tilaang mat pagkwartaan na ti amuna. Nalaklak ako matitrabaho no jay dryer dati buluden tayo. Saan tayo nga agbagkat itinabasa abado? No di da kayat nga ipaabang ti dryer da. Si kalatan ati mapanijay. Ay saanin? Makapadismaya launay mo't. Kasta ti ugal yan da dya anoy mikot. Awan mo't permit ti negosyo da a dryer. Anya laki din. No di mo kayat. Siya ko ti mapan. Ipadryer ko ti bado mi ka ni tatang. Ay kumapang ka lang ano mapan ka. Anya kumaita. Mari Noemi. Mare. Oh, sigamot gayong pare, apay. Ipadryer ko man to ibado mi mare. Unak man no sana kayat ni Marie Glory ti agpa-dryer. Nasakit ngamin tinakam na kanyakat. Bado mi lang ka ni tatang ti padryer ko. Ah, kasta? Nakamot ti dadya ko marim. Saan la napagustuhan, malakamot na mapupay. Gapo lang iti dryer, kung kumpor iti bagbagana. Day tamot la ti jacket iti kumarek no daduma. May samot adi makaawat. Ang adamot na akan ko na day ta. Ala, mudo yun day ta ipa-dryer mo.
Anya nga oras amalpas nga ta? Dapat tinakapila. Iso nga inton alas 3 siguro. O sige, iranak tumanan ti rumwarinton malam no sumardang ti todo na. Dapat i-dryer yun, nanang. Madon samot da agatunday ta anak ka. Kunak man no saan akayat ti kumarem ti agpadrayar. Talaga asaan, nanang. Bado na pari agaton kan tataduming laang daytoy. Ah, Ano sa nyo pa'y laang, ananang? Saan pa'y ngamin anal pastier aramidak? Tulungan kay tulaangan inton madamdama. okay laeng anak ko. Saan mo't anarigat unay ti trabaho? Naikilom ka din da kita. Nalpasan, nanang. Kitaan nyo laang, tadiyo paglalaukan. Ang mga no agsisinukat, dagiti bado, dagiti customer tayo. Wan anak ko, siya akong ti makaamo. Ay, napiksa man ang ti todo na. Ay maglangan at nakadano nak ni ti balay sakbay ang nagtudaw. Wan nga ron tatang. Na, day talat ta ti badaw. Agsukat ka man mo't anak kaw. Ni tatang mo't. Ti kawas ko pa ilaang mo't tinadlaw na. Wan ata badong pailang day tay di napalabas nga aldaw. Awan nga rodan ti maisuot ko tatang. Apay nga min ayan ipadrayer mo mo't nag iti badong iti gayem maw. Ay, saan ang tatang? Ibabam nga min ati pride maw. Hindi ko lang iti dryer. Anya lakit din ni tatang. Jak nga rod kayat nga ipadrayer dagita abado. Basta nga runan. Ano sam, ti saan nga agsukat iti manong nga aldaw. Nay. Kita ang mga nagreklamo nila kay maw. Si kadumot lang tagparikot no ko ha. Bakit? Agsukat ka man mag... Anya lakit din agaton. Di ka mo't makaawawat. Di mo nakita dagiti badok anak kahangar. Idi pa'y may sangal daw ana magaanti impadrayer mi kanitatang. No impadrayer mo na kita badom, di ada kumamot may suot mo. Ay, awanan. Makabulan na ito at tudo na. Ipadrayer kunto ijay sentro no adda pagpasentroak. O na yun, bakit? Bagkatam na kita, kat nabasamot nga raw. Maan-ano nga min ay ti pride mo. Saan nagaputa di ka napagustuhan akat maupay kamutan? Kunamlan asino mga amin day taanoy mi. Awan mo't nga rod ti permit ti negosyo na. Permit pa lang ti birukam. Di ka kidyagyaman, tanda pakiusaran tayo. Itapay laang, ibaga kaun bakit? Sabalin ti payud mo. Iso apang asim, agpulas kamutan. Rumwarak di tatang. Sa di daw ti papanam si kagluray. Mapan ko ipadrayer dagiti badok. Nasayaan magta, napanunot mo na ita, anak. Agreklamo mo't nga minin nila kay ko tatang. Sakto pa'y nga amam nilakay mo kitlain ti saan. Alawanan tatang. Agrubwat akon. Tamang ano anya pa'y ti papanan ti saritaan. Mabagkat mo na kita. Subyak to anti daduma. Hindi kay rumwaran. Tamang ano maarbisan kayo. Narigat no da kayo tang sakit. Sapay may sa kayo mo't asensitibo. Sa dino tinapanan ti asawak tatang. Lapan itayan ti kumarin na anak. Apay ijay tatang. Mapan na ipadrayer dagiti bado na. Nasayat mo't ata napanunot na dayta. Napilitan lang magta awanan may suot na. Ang mga no bumayag pa iti monson. No maminsan mo't ngamin ni Glory. Nalaka ang upay. Nakunampay anak ko. Ang tinapatag. Nagpakumbabamot lang.
imbaga bigat mo, Mari Noemi. Anyat masapol mo, Mare. Anya dito binagkat mo. Badok, Mari. Ipa-dryer ko kuma, nung okay lang kan ka, ah? Okay lang, Mare. Ala, yag mo ta ikilo tapay. Mare, pasensya kan kadagiti na isawsawang ko iti kalabas. Okay lang, Mare. Anya lakit din aya. Sigurado ka, Mare? Saan nasakit tinakam mo kanya? Okay lang, Mare. Maawatan ka. Saan mo't nga umno arason day ta dryer tapno guraan ka iti kastaunay. Apay nga talang nga nagawid ka, bakit? Ta inuray ko pa'y tibadok nga impa-dryer ko. Nagpigsama nga min titudo na itay. Iso nga inuray ko asim mardeng. Okay, namagaan mo't lang, nagtiba daw. Alakay. At damot lang ang isuot ko. No, di na palabas nga daw kumapay nga yung padrayer mo, di mayat ko ma. Huston lakay. Di mon ipalagip ti bidot ko. Nakaamiris akon. Kan napagsaritaan mi metlangan kan Marinoy mi ti parikot iti nagbaitan mi. Nasaya at kami manin iti kumarek lakay. Nasayat mo't nga rod no kasta, bakit? No maminsan ngamin, maawatam ko man ni kumarem. Di mo ipilit ti kayat mo, kan di ka kumamaupupay no di na ka mapagustuhan. Lakay. Saanin ang maulit? Talaga akang malit day dyan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! I-live ko man kit diti pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagam mo't lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayon na followers ko iti Facebook. Adumat kit di ah. Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan ah. Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabait lang nga rod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailangan nga nakasursuro? Saan mo pailangan nga mo dagiti aramidem? Ay, sorry, Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggam ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak kan ka. No adda nga min may surokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtanda gidjay nga agasawa. Apay nga takas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da. Naglaing dang agdilaw. Kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yun. Amin mo't apagtrabahuan. No agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho. Kat nalaing dan adagos. Day tangarod, saan da panunutan ang nagrugrugida mo't idi akasken ka. Ay, kas jay dagayam. Kas la isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook. Ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ang makasursuro. Ay, una yun. Nalabos at talaga ti ugali da. Iso nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo. Uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni. Ado ti akin kagura kadakwada. Gapo iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Gambay amlang. Addan tulat ta. Aywan. Saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din.
Nagalas na talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila nay. San mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta kaday. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Iso nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isuda ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaing ngam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mat akastada ah. Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook live. Iso ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastudya aramidam. Ngam talaga saan mo amauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan, talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka, ngam aging ga ita, awan lat ta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Day amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso ang kanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asikati nga ramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy ti nagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namat nga isuro kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukaw. Tapnula ang mangagda nga ta iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaam muna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan lang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano alumaban ka manan, kat naabak kamat idin lakay. Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka ah. Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. At danton tinayon ti income. Ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaang, inak ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Asino nga ta tinamnaman na magibutos kin kwa na no bilang laang. Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da kano nga raw iti kalman ni Jetrisina ni Pureng. Nakuna kano ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa iti baro arugan. Kayat nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas at talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay wait, husto kay ti dayta nga imbagambal. Amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagaramidan na iti dagas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rin angkal alumaban. Ala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat ammo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa,
Kan adon tinagaramidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Ngam sa bagay, mangnam na madalat ta iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Ngam, Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mangabak day jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day ta Itanto pay laang asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam day ta. Wan tama ka padanagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kaiko. Kasta ka di. Ay kat talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan tinapaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo anagbalin kayo anasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lang trabahon. Salbag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti daytakan ko na. Naturadak tay sumatipod no. Ay, sapay la kuma ta maabak. Sapay la kuma. Maabak at talaga day jay. Danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abak da kano. Iso kano mo, ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kwa na. Anya? Oho, jak lapat yan data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Ay, sayang amin dagiti bannog bagay. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, huston lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga ag million views. Nang runa ita. Taado ti nagpapangas naabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-ammo tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod. Nayunak man na ito iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no. Funny, ha ha ha. At dapay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay.
No nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi ngem apagdarikmat. Ala, adda manen amangirnadda. Sige, ipos mo ta magasangan tagsili salbag kitde. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Uray lumakaya kon. Agpapansina mamma iti Facebook. Ha? Hey, agpapansin. Anya tigad mo sa wanangkal. Agarami dakman iti reels ko. Ta i-plaster ko man data cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangar tangkal. 1, 2, 3, go! Daytoy kadangla. Wow, dangla. Para ka dagiti saan napagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw iti madamati kampanya. Ken nagkarkari baro-aro pa. Baro anamdama. Daytoy ti para kada kayo. Dangla. Wow, dangla. Anya? Wow! Anyat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Maya tangkal. Ala, miksa mo. Tay post mo. I-reels mo tangkal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan bay na babae. Kunamlan asino nga agpupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan anyat impos na aya. Agasam man. Magdangla ka na. Natalo ka na. Kun naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang rod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kunanamat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan pagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw da kita. Inton bigat mo't lang. Mapanak ije balay na. Ay sus. Saan anasayat tayo nga aramid na. Nay, apay ang kastauna iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. O na yan, oray na abak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka basta-basta mapaspashagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta ngay naramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impuskaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay. Anya lo unay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibag bagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao, kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man aging diding, awan amuyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amen, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taam mo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, nyalakit din.
papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Din! Ay, amo mayang, edi na minsan nga aldaw amadlaw ko. Nagaddayo ti turong dagit imatang mo. Ha? Apay, ada parikot mo? Ay. Ibagam ano da parikot mo, tapna mo. Anyat amom, no da maitulong ko. Pampanunotak ngamin no kasanok nga i-break ni Rudy. What? Ni Rudy? I-break mo? Naumakon kan kwa na. Awanan ti ayat amarikriknak para kan kwa na. Anya? Makapakigtut ka matan mayang. Siguro, ada sa baling agar-aram ken ka, iso anak ko nam dayta. Kwa. Oho! Dagita nga style, amok dagitan, mayang. Agpudno ka, asino tagdagdaton ken ka? Agasam man, ta i-break mo ni Rudy. May salang atawan. Makagraduarin ti kursun a kinapulis. Basta, saan kon ngay ayatan ni Rudy? Uray agbalin to a pulis, saanin nga agbaliw ti pangadang kwa niya. Anya? Panunutak ana impag no kasanok nga i-break. Kunak anagasat ni Mayang. Japutan na adan iti kaayan ayat a responsable. Ngam, kastamat gayam timbaga na ken ka. One friend, yak man amoy ti dayja babae. Napakalat-latan akayat ng i-break ni Rudy. Sayang, nagsingpot ni Rudy. Kan nakadkadlaw anapudno ti panagayat na ken ni Mayang. Ti ko nang kidi. At sa baling agar-aram kin mayang. Iso ang padalos-dalos man ang desisyon na. Ha? Asino ay ko ma? Diyak pa'y masigurado na sino. Nung amok nga da. Itikas diya kargaraw na. Amok latan. Ay una yan day dya Mayang. Padalos-dalos iti panagdesisyon na iti biyag. Siguro, kontraktor tagar-aram ken kuana. Iso ang naibawin ko no, ti panagayat na. Hay, ti awanan bain, a babae. Apa na ko ng kanyak dayta mayang. Kinapudlo na, mas dawak hindi dayta nga imbagam. Pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ibagbagak lang ti pudno. Anya? Awan nga minin mariknak a panagayat ko kan ka. Nga mayang. Awanan ti adu pa sa o, Rudy. Dayto yun ti maudi a panagsarak ng panagsarita ta. Anya? Mangsapol ka lang iti sa baling ayatan. Saan asyak? Tano siyak, saan kan ngay ayatan? Amok a masakitan ka. Ngam amang ano at adala ang amasakitan ka, no agtali na daklat ta. Ngam iti kinapudno na, kat saan ka matin ngay ayatan? Amang ano? Ala, ditakan. What? As easy as that, ti panang i-break mo kan kuana, friend. One friend, imbagak lang mo ti pudno. Pudno ka dyan. May nalalaman ka pang pudno, ha? Alaman nga ron, ipudno man itakanyak no asino tagar-aram ken ka. Ha? Ama kaga po, iti kanayon mo apa nag-isam, danga. Si kakit di mat. Maalaman, ibagak kan ka. Nung pangaasim ko maata, saan mo pang ibagbaga iti uray asino? Kunaktumot ka. Ha? Saan mo mat ama i-break ni Rudy nga awan makagapo? Ha? Kwa? Malala! Ibagamon! Danga. Ni kwa? Ni tabang. Anya? Nita ba? Nga kontraktor na kabarbarulaan dito yung lugar tayo. One. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya? O kiste sa ba? Lakatan. Ay, ni Rudy ngagbalin a pulis. Insukat mo kit din iti kontraktor. Panagkunak ngamin, nanamnam ay to ti panagbiag ko, nunit tabang ti agbalin nga asawak. Kontraktor ngamin kat. Hayahay buhay anya lakit din. Isu,
Sumalagayam asaan kun amakit-kita ni Rudy a sumarsarungkar di tabalayaw. Tagayam, imbreak maun. Wala na. Naumak nga minon kan kwa na. Ha? Kat, asino kay tinakitak akakuyog mo idi na minsan alimabas kayo dito'y balay. Nagngisit mo't alalakay. Nina naman. Ay, ibagbagak laang matipod no anakitak. Nitabang dayjay nana. Wan, pudno anang isip ngam kontraktor dayjay. Anya? Isumat lagayam nga imbreak mo ni Ruday. Gapot na insukat mo iti kontraktor. Ay, agan-anad ko iti panagsasao yun nana. Saan laang adjust a kontraktor ni tabang? Ha? Tall, dark, and contractor. Saan a kontraktor laang? Dakkel agaro ti makukwarta na. Dakkel siguro ti project na. Aywan anana. Katno ni tabang ti akin kontraktor iti flood control dito'y lugar tayo. Ay una yan mayang. Gapulaan ta kontraktor. Dagos mo ba nga imbreak ni Ruday? Anya lakit din. Dua abulantan nga gayen ayat. Ngam aging gaita. Saan mo pa'y anatungpal ti promise mo kanyak? Ha? Nakunam kanyak nga igatangan na iti iPhone 16 Pro Max. Di ka madanagan, mayang. Umadali na malpas si kontrata. O, malpas lang na jay, tiba-tiba ti kwarta. Sapay la kumaangarot ta kasta. Wang ka day, danag mo na yan, kontraktor na ito yan. Ay wan gayam. Manungay ti mabingay mo ijay no bilang lang. Ay, dakil milyonis ko naman, kontraktor o. Unis, Sapay la kumangarot ta pudno dayta. Tabang. mamati ka ka diti ibagbagak. Ang lalaki ni, tibang, tiba-tibang tao o. Saan ka nga agar-aramid iti banag a pagbabawyak? Laglagi pa, nga imbreak ko ni Rudy a kaayan-ayat ko, para laang kan ka. Anya? Kat, kumusta kayo nga iti kontraktor akayan ayat mo mayang? Kat, as usual naragsak kami latakin tabang ko. Talaga mat alinhipat mo anamin pinsan ni Rudy. Manipod na daan ka iti tabang a kontraktor. Ay katwan atalya. Amok ngamin ang naragragsak nga amang tibiyag ko kankwana, ngam itidan to ni Rudy. Sika talaga. Ay, jak amo no nyat makunak. Ngamala, sapay la kumangarod, tanit tabang ti kagasat mo. Ay wana, husto ka iti daytang imbagam. Nitabang at talaga tinaikari a para kanya. Tall, dark, and contractor ko naman. Anya lakit din. Ay, una yan ti kastoya panawen na. Di mo lagsardagan ti tudo na. Huwag nga ron na. Dagitili na ba kawas ko idi namin san pa yung aldaw. Aging gaita, san pa ang nagmaga. Awan pa kid din ti ipantikon. Madublin. Ani, sika talaga. Yuray san ka nagpampantay. Inanamat o. Awanin ang kostra. Ay, sapay monson ka mabayag day to ya pa nagtutudo na. Hay, mabayag. Kas tati kinabayag di pa nagsubli na. Ay, inayan. Day, tatila mo pang iturturungan mat. Agkatuan mat nana. Ang ano sa bagay. Gusto lang, agbayag-bayag. Tawan pa'y na mag-aapantik. Nalakit din. Anya! Puno ka tinadamag ko, kumare. Ha? Anya man tinadamag mo, kumari Talya. Nadamag ko nga inianod ka no tinapig sa adanom ti project datubang a flood control. Hanya? Wen mare, gapo nga minday ti awan sardeng na pa nagtutudo na. Kat, nitabang ni Mayang ngay, nayanog nga takot laang. Ay, salbag ka talaga. Di pala nairaman ang nayanod mo. Tinipid dakit di ati materyales. Iso kastala ang kalakang inyanod ti danon ti project da. Day tatijak masigurado ko mare. Basta tinadamag ko, inianod ti danom ti project da.
Nangangamoy malansa, kumare. Funny, funny. Anyati ko na? Ang mga nusan ang mabayadan ti project yung anayanot? Ay, hindi ita nga ro. Di parikot mi ita. Natibag mo tay. Anya? Nakadkadlaw ngamin at tinipid mi ti materialize. Isang oray saan unay anapig sa tito daw. Nayanot ti mararami da project mi jo. Unay mo di jay. Anya? Ay, kung naklakit din no, iti kabiitan na panawan. Kat magatang mo ti iPhone 16 Pro Max a promise mo kanya. Ay, kawanin ah. Pasensya ka may yan. Sana balay. Tanu, adan to man ang project ko asumaranaw. Magatang kunton, dahi ta cellphone ngay bagbagam, mayang. Oho, kaanon to pay dayta tabang. Manumotan abula ng inururay ko dayta. Kung naklakit din no, maitad mo amin akayat ko. Gapot a kontraktor ka, saan matgayam? Anya! Imbreak ko pa'y mat ni Rudy para kan ka. Sa ita, mayan anot ti project yo. Anak ko nampay, asaan ang mabayadan? Una yan tabang. Salbag kiday. Nay, matutudo ti panawin ita. Ngam igidgedan mo maday ta pa nagluluam si kamayang. Abay, Nana? ada parikot mau. Awan na. No awan, apay nga raw na kasta tilangam. Nakadkadlaw mga ada parikot mau. Ni tabang ngamin nana. Ha, kaapay? Slag bababawi akon anak ayan-ayat kan kwa na. Kung naklakit din no kontraktor kat ado kwarta na. Ang saan matgayam? Nangno na ita, anayano ti project na aramidan da. Salbag kit di amin asalbag. Ni, awan mo tinakakatkatawa iti imbagak. Apay nga katawa kayo. Makakatawa ang laing mata. Si kakit di may. Apay no kontraktor ayang gamin kang ado ti kwartada. Aha, nangalala ang matikas na mayan. Nana, Napamulaki din imbreak ni Rude, anapudno, kan manulaangan atawan, agbalinan apulas. Ay, sinayang maumayag, anya lakit din. Insukat mo lang iti kontraktor, nga awan mat kasiguraduan ti source of income na. Hay! Imay kalagayam dito, tapno agsangit-sangit si Kamayang. kasapula kami ti makasarsarita ita, mare. Dahil ti panyok. Anong sam? No adaman takin basol, si kalaeng. Gapulaeng dahil ta iti padalos-dalos a desisyon mo. Salbag ka. Anya? Anya nga ita, kunam ide, naragragsak nga amang tibiyag mo, no nitebang tagbaling asawam. Ngam iti da dya arode. Ha? Agasam man, takiladlatan ti panangibrik mo kenkwana para lang kinitabang a kontraktor. Ngam ita na yanod ti project da, agsangit-sangit ka kasta, no way! Mare. Awan mo, mayang, inulaw na kalaang da kontraktor mo. Dahil ti magadab mo iti kaslapaltat, apa nagpampanunot mo, anya lakit din. Oh, apay pailang imay ka dito'y balay mi. Ay, kwa? Imaya ko na, saan ka mga nga reply ka lagi titiks ka? Di ka pa isang batan, tiawag ko king ka. Nga agbreaktan. Anya? Saan ka siguro at tulangan niya? Di ko nak, agbreaktan. No amok la ko mga awan gaya maganap ko kan ka. Saan ko la ko man nga imbreak ni Rudy idi? Saan ko mamakas na? Mayang Ay saan? No kunak nga agbreaktan. Awanan ti ado-ado pa asao. Ha? Di da ka pala inyano ti nagpigsa adanom. Idi na yano ti project yo. Salbag kide. Awan sir-sirbim a kontraktor. Nita, idanalis ng mitay. Ay talaga! Idadanas ka talaga. Ano? Si kala ang tipor a kontraktor. Anya lakit din. Bayang, napalabas ko matitay ni Tebang nga kayan ayat mau. Ha? Kasla makasangsangit mo italimabas. Imbreak ko nga minin nana. Ha? Impagarup ko, ananamnam ay tibiyag ko kan kuana, nam saan matgayam. Ay,
Diyos mayo, Marimar. Anya? Iti kinaado ti impromise na kanyak. Iti odi na, nayanod laang ti kontrata na. Di pala nayanod ti awanan pa'y na kontraktor. Amom si Kamayang. Nagmayat ka ako dutan, tapno man mariing ka. Agtagtagainap kan sama nga main. Nana, Ay, jakam mo, no anyat ibagakan ka. Anya lakit din. Awan? Awanan ang arod mayang. Awanan ti kalayon mo nga ipampanakil tall, dark, and contractor. anya? Naku nam, adi pa'y lamayanon ni Tebang, iti panakayanon ti project da flood control. Kaya't nairaman kumamatan da ita, panagpampanunot mo baribar. Anya nga ita, naiwan kang nga. Tall, dark, and contractor sasawam. Awan mat, nagmamaayan na. Ti kinaado ti impromise na ken ka, iPhone kas kadaan niya dita, awan tungpal na. So nga, Si Kamat, awan pa'y nasayaat nga ibalakad mo kanya kagayam mo. Pasig nagkakadakos ti sausawang mo. ay napaw, mayang aya. Oray adda na sayaat nga ibakaken ka, awan mo la serbina, tabaribar nga ro, ti panagpampanunot mo. Nagsimpet ni Rudy, ngam imbrik mo laeng para iti tall, dark, and contractor, tabang, anya ita, ha. Nala, ita nga imbrik mo na tabang nga kontraktor, mangsapol ka manan iti politician ang naglaing agdawat iti pondo, bareng tumama ka, salbag ka, sipating ka na eh. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.